Uyezwana, uyezwana. Lalela ngikutshele tindzaba letiphuma enkosini. Uthi okandaba, tintfombi imbali yemaswati ayiphelele esigodlweni embangweni mhla tingemashumi 20 enyangeni yeNyoni. Titawufike tibhalise ngalelo langa, tite nemhlanga wato, kucitsa nekugidza. Tiyacitsa umhlanga mhla tingemashumi 21 eNyonini. Tiyagidza mhla tingemashumi 22 kuyo iNyoni. Umyalo etikhulwini. Nguleso naleso sikhulu kufanele sikhiphe bomake lababili nemajaha lamane kutsi bachube tintfombi kute kutsi nangabe kukhona kungaphili kwalomunye webantfwana, mabili emajaha abe nekubikela labo labafanele, nekutsi babikele batali noma lomntfwana asafakwe esibhedlela. Bobabe tikhulu, bantfwana benkhosi lababuke imimango, kubhekekile bayale tintfombi, bomake nalawo majaha lahamba nato uma tiphuma emphakatsini. Nawo lamajaha ayati kutsi tintfombi tilala todvwa nalabadvuna balala bodvwa. Siyimbali yemaswati, sichakazile siyincobile iCOVID. Usho njalo mlomo longacalimanga, lomagadlagadla kaSobhuza, licathazi lamahogoza. Usho njalo mabhulumlilo ngelibhayibheli. Wena waphumembo. Wethe! Wethe! Wena phakathi. Lo khipha simemetelo, inkosatana yembali, Sakhizo.